all back in high school nkabandi fani makantu kace kuwanka ntashowe ingofu nkanda umuntu okushowe ingofu kana nekindi rango kureba no amana munonga ituturabe mu mbera zo kusonyo abanyagana babumba kwito okusomonyosubwa mwene ushanga umuntu bakuzara bamunonga so that life nkagereba ho mu high school nareba high school mu high school nkaraba mu life ya betanguhi so no bunabemba nyine chance yo kushowa ingofu harabaye mbamba tusinga these abatweta ngo brand kids baka bine chance yo kurabaho kusingiwe so ati yoko botinde cywabo banugambera abantu utinyenda uza hari umwana cikumbe cy'amanu wakina rya platform esate y'amanu buri kimwe cyona ni wakina hati yo kandi bwana Mr Very Good wakagerekeye nande kito cyecere yo twata kuteka ho hari ya platform uko guma kumwe yotere ngaro to twatweto ngo mujo nafuteze ngaro so twat umujo kabafuteze ngaro sigara ground waza hari ya platform abakangamu nuwaye wambarga kampara bakumaza break dance bakumanya buri kimwe cyo nicyo so ati ukakera ukabusigara ground dena hasigara umwana afuteze ngaro so Kore Media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo sekwati Kore Media birankore. Yes, all right, after bari Kore Media TV MC Mashoko ngoma zena program nekibozi nkaburisho ari Kore Media TV kandi bajwana banje mwena bari okwe nintwara umucisho kubasima bwe bari mnonga abasilamu nimbendeza idinungi mwe bari mnonga kimwe ko nikirungi kusigana mokinga Kore Media TV kandi Kore Media TV ntwantu baritira abantu batari bamwe nabamwe nko kukimanya today nabasa kwa nimbarondera yo omusigazogu binji mosire numureba na training these days TikTok kandi kweto kurati very good nakwakira musafuture bari Kore Media TV asigara twasikwa ntwengere mmesho nakwakira ninye nakira amazina ninye Mr Very Good nashemerwa kushanga CEO Kore Media nashemerwa n'umurundi wende kubanza kwija hanuya cyashemeza munonga kushanga nanye nda hanuya ntwe nyenda kwija so moye kunaza kwishangangira ntu Very Good ati amazina gaho ganyine eritare Mr Very Good ganyine ni gahe amazina ganyama yahereza Brighton so nkija nari hindura nkaza kija bwanyuma ya content kwatayo due to public demand izina base kwa nindura na ita Mr Very Good kunkanyoni wanyita ahereza Brighton nozarwanka nizarwo mu district ya Mtoma kandi nguzarwo mu district ya Mtoma njira bakakwato muri ntunga munonga so people who are in ntungamo itojorwe hangi itojoko mundoko nabancenga je munonga akakwata hata kushanga nozarwa Mtoma kandi nakakwata aka itojo nikakwate cyako babazire mukazi nyoko narwo kushona narwo birebeta nebintu bigumagumeremu bato nkoko kumembera Yesu kwe futambara nkaza kwishanga nashanganye ne mu buzaro muri ntungamo ayo banyakwe nkuri yanje ba anko banje ba mama so that how that thing comes hati okuwazirwe wazarwa ko Mtoma wakurankai kuna nkakura nkazarwa Mtoma ukanduza jamageze nkishanga ntungamo so mbone okura kwawe no kushoma ni ntungamo yona ni ntungamo tata kaza kukura na kugira amageze na ishanga muri ntungamo na shomera yo primary secondary nazana na nebi nayongireho byona kabyongeraho muri ntungamo okurga ntungamo kwijambara kikabaho kita nice cyakufosingiye kugira ngo urge ntungamo ijembara bikaba birbeta so mukamanje ebintu mbabitangwi kunkambara nayo kuza kwijayo hari umuntu wanconnectingire kunuya kandi ogwe na anko wanje on behalf of that very man anko pade kwa kubasabana werebe interview ngayi no kubasabye kusincho kajereba ninkusima ninkwendeze birungi we barawe binte byonkorire nyoti nkutega tangwa no muziro umwe naso butabikora mwana we kunkiyo binkorire so ni umuntu wandesero mutawona kajya ati niwe jo mutawuni wagizira ko washomonyo nkashoma amashanyarazi nashoma ho kacake nashomereho kwereza ajya 3 kugira ngo kariko ko mu cyaro tkarakuyambe ijo basoze kuzankai ubasize zo mu cyaro soro zo mutawuni kunahereze kuniziro mutawuni nija nayishanga mutawuni uko kukuwambuza kunayishangiro mutawuni omu nanye natana gukora abantu batandika kusiyana hati kamajingo agati ngargaga mutawuni umurimba romo wasamo bwire burkwinganake umurimba romo kijame ko 2024 omukwi 12 hato no mu kwa
hata nabiri na mukaga umukwa gatano probably so nintikati yangu uri musugo ninkumwaka kagumwe na mezi nkamukaga okutandika okurugenyuma ukanozana okumashomero kokira nkokuzana ine nkawoza nko MDD ninga okija wakitandika hatatu wijo muri bara wari TikTok azikutraininga wakora account washanga to ine cyo kutaho wagitinanyereka ntandika kugumana inyiya yo tunstwanje mpora apana kuyo all back in high school nkabandi fani makanto kace kuwanka ntashowe ingofu nkanda umuntu okushowe ingofu kana nekindi rango okureba no amana munonga ituturabe mu mbera zo kusonyo abanyagana babumba kwito okusomonyosubwa mwene umwe nushanga umuntu bakuzara bamunonga so that was that life nkagereba ho mu high school nareba high school mu high school nkaraba mu life yabetango hi so no nabe mbanyine chance yo kushowa ingofu harabaye mbamba tusinga these ababitweta ngo plan the kids baka bine chance yo kuraba ho kusingiwe so ati yo kobotinde cywabo banugambera abantu utinyenda uza hari umwana ikikumbe cy'amanu wakina rya platform esate y'amanu buri kimwe cyona nuwakina hati yo kandi bwana Mr Very Good wakagerekeye nande kito cywekere yo twata kuteka ho hari ya platform ukoguma kumwotere ngaro to twatweto ngo mujo nafuteze ngaro so twatu umujo kabafuteze ngaro sigara ground waza hari ya platform abakangamu nuwaye wambarga kampara bakumaza break dance bakumanya buri kimwe cyone cyo so ati ukakera kabusigara ground dena hasigara umwana afuteze ngaro so kunga kuri koko kabano bikunda uri kubikora nyonka bambikunda munonga kusiyo nashiro bwire nkareba ngo the people who are trending abantu abari yomba kitera right now kusiyo bumbi kirenga jante kunkashika hari abantu abari ya TikTok abinkusingo kubafane kabari yomba kitera abwatinta ugeze so mugisha gwanje and I'm very humbled kunjeze so mugisha gwanje abantu mwankunda mwebare mazima mwebare munonga futandika kuzana no kusahati kikutwarira bwire bukwinga nake katandika biri kumena kimwe byo kwakana futandika kuzana ibintu ebi this very year tinga mazere na kwezi katandika biri kumena kimwe byo kwakana cyuma sabwe mazero kwezi na nebironki 10 na bena such stuff wakano tunjira trend ari haka ko wakoze ko kugira ngo hasa ngo kumurugiro mu cyaro banyo kwime kuba bazoka tukore by the way nko kumuhereze kugambera abanyoko muri kubendeza happy mothers day umutakaye bakubagambera ngo barekeraho kuroga abana babandi very good so niyo message y'inabe ngeze ko rabiyaho abantu barabumbera zitabonira mu cyaro kandi and for your information abantu abakoroga abana babandi abantu bakoroga abantu nabo bina abana ninja point yanje no getegereza cyukumanyisa ngo iwe hati iwe haside yakora ize gambira nyoko ngo mama nakwendeza happy mothers day enungi hati utarayiba kumugambira ngo mama nani ngushaba ko no ruga abana abandi ninga ko reno ino ushanga nyoko rukumuma y'urumatwe ngo mama nayi nebe bintu bitakucenga hati umugambi ngo areke arga abana babandi icyo nabingeza icyo message nyone nabingeza kusinda iwawe nogeza kusindika mazima tata okay ogoniwe Mr Very Good kandi wetchine bitu oteba komanya ngo aba and Emery Estates kandi abantu bateka makasente bagira ngo iwe waba no urukwenda itaka urukwenda poroti urukwenda heka nengashe urukwenda farm yitaka basa kubashyirira bashanga umurembo rwambara nengashe watera namba ya 0788 989 mukaga 83 nengashe ya 0755 2200 ahasigara bakimwe kibase kubanjifutambura kurungi munonga kandi kibase kwanjitamburaje aba Massive Records abo bina studio nunjo aho muri Katete Waikar Kampala Guest House kandi andi bakugira ngo uyo muri shongozi producer urukwenda kwego bwa producer urukwenda kweshongoraje urukwenda kutereza maraka basa kubashyirira kandi babase kubana bakwatira mu kintu buri kintu kikutamburire kurungi munonga mnywano wanje tukine Mr Very Good ningashe mwete Very Good mwero teke misaga tokubasa kakora otagitire yo mukono ati noreba noraka tagendaje ati nyo noreba ninjira mwe ati nyine mukekezo naje antu Very Good ntayirize mukono shanguti yabayo ati kunkutana kan nyo mentale kindu mu mutu naje antu Very umukono ngo bagwagenze first time ngabanza futeka ngo sinzire apana nimbata sinzire wanywa mukeza kunywamo hatobona koro umuntu amazima nimbata sinzire kandi nyonkanye tinkunywa maru
so hato butanywa marwa bwanje kireka ngo nimba ntasinze ukine habazire bawo bombe nyeneho umwe oha nyeneho mama wanje so muze yakabasa kuba nagenda back in 2015 nazo mu mazima ku nkato buri yomo ninco mugambera binje ninca kubagira guti mwine so obwire obu ine trend a TikTok notambara noterwa amasomo abishin bayija ba customer nibija bahinibija obwire obu no butambuzota so kulitera ifeje yogire mebiro otwirotarum no gitambuzota akagambo very good karimu kanyegeza mukwenda kunyita kubanga nyonka katana kandi kumawuni nkebezano by the way for information obumba wanza kukigambo video yanje inabandize kukigamba nkaba ndari ikigambo very good nyonka ntakuchura umatuka nkata kuchura kubanga nkantu ya ninkunda kakoza nti very good so nyonka nkata mawuni munika koza nukakoza kusiyobo nagiye kushanga nkashanga ngo kunarize kora first video nari abantu bakunda ikigambo very good kusinge binagamba hata umuntu nagize nti mama isa very good ije gerare yaza mu muramwa ije jero muramwa so ikibuzo cyo wambuza right now nyine bizo bindu muninda baho ikigambo very good ncyenda kugezaho kunyita kandi kigenda kugezaho kunyita mu njereje amasomo hata abantu basafite kati ya munimba nyine nka business isumuntu ati niyo ninsi basimo messages umwe ni nzorokinga kugira ngo abantu abimbesigire ni abintwire ningamba nabo mbasigaze kubanga niyo muntu orukunda kumanya hinarugere tinkunda kuyebwayo abantu abampushingire hati ngiyo CEO mukamanje tinkubasa kwebwa pana no bakuntera kibogo zinga ahinarugere wa nyakoye bineke kamajyo jangu wota kumaho kurga notari mahoro kuza so nyonyo kwicoza ngo antaye ngo banarije tinkubasa kwebwa so ati nyina abantu banje ngwanyenda gamba nawe nguma ngugu boni nyine gamba nawe mateka ni banyene gamba nawe hari haba business hari abanyona akunde ikintu cyawe then haruna no obubunanka obwamanyashi nabwe no bantu baragaramo kugira nkando mwojo witu wakorota so ikigambo kirimo kinyigiza mukwenda kunyita go ngumazima nyona ngwa nentekateka ngo hato bwa hati no basa kubanura abasereba b'ingikoro kweza kutunga trend abamaho murembara nagenda pangisa room yeye ata hasigaragira ati aguma na teresima ati hazana katete ahana naha so nungu kokuza shanga abeshibona batirera ini oguyana shohora kujwara skato rijo nabana tamu ngunoro tiro no kubana jango kare ondisho nani janti ni watu ko watane kire watanje kwaje ngondisha time probably tinka bitanekere kandi tinkagizire tinyene kitekateko cyo bitandaka otaka tunje trend obire no kora mu muki uri kwiyaho sente guru kurebera umutawo no kujewe ni nkora ki ati sana na yenda ngumbi kunkati nyine mu rumogu kora umutawo no tinyene mu rumogu kora konka kina hantu yinkuza nkiyaho 10 nwahita arato milk ni nkora arato milk so da community ya arato milk yona ni basa kuba nemanya ati we obwahati otungire trend embereje no gine futambuze takushanga hari ya murumo burware batakumanya unkati bakumanya abantu abamwe bakurema nka cerebu umuntu uriyo na training okitire still bagaraka bakushanga hari ejembera ne ba customer babizire kugura bakushangaho ejembera no hura wa firingota nkoko wakimbuza embera yo kushangana nkora kandi bwanyuma y'abantu binetekatewe kugira ngo waba cerebu nuwafuna sente kaze kintu icyo tukwikiri nubasa kuba nubaserebu yesu no embera umushaho to gumori nkokori kubanga business nzibanze rebuka konka kujya ngo nuwafuna sente ngo nuwakitera ngo ine kurwo mu community apana kandi ikindi nyine ntekataka kujya kugira ngo umuntu yaza kutrendinga hari uko abantu abagura unda batuyemba kureba uri nkamutayi wabo ino kugira amakitama kubanga nyo nakarebere nimba so utajya ngunanka ninga niyo masoja baso utajya ntinkarebera community aratahinkora kunka abantu abari around bunka bataka kureba ngo umuntu mwene nushangu yine kicu wakura kandi already uri kureba ngo uyo muntu n'abantu bareba kushangu wabariya mukoro kwe uri nkitama ryashanke ryazamu nkebyo kunka at the end of the day waiza kutrendinga you need to be smart you ngayone kureba kaje uyine kumaking sure kunkaro community yo kushanga kati ngeje dakika community nkeze zintaragambe ukwata nke kintu atuje bari wataka basamati ngo nanka wamureba nabasa kuba nayibaka nankeje nabasa banayiba hayitukura
tuja kunono yuba already ni wagura undi oyine cyo kubasa kwiko reje daki komunza sako muterangira ati ranga business yanje shinje nkumi 25 na shinje nkumi 2010 kubange nkumi 2010 tubakarengezeho so umuntu asaba ati kanko yohereze nkumi 2010 hati umuntu warake kuri nkumi 2010 nyondiyeho mogo yanje ya 10 insigaze bara ati yare no rya 10 eco no kucita kumukoraje timo bayugana no kwerko kanyo ni incerebo already cyabireho naberebere kunkanza ko bigenderamo. Okay, nyamura life yawe izobere yotariyeba nabo habaho ki? Mukamanje izobere intariyebwa yotariyeba life yawe. Hati nyebita kubasa kwibana ibintu bingi. Ekiro kusinga yo ni kiye cyo kuyoti nyo Mr very good. Ekitiri cyebwa mazumo muri life yanjye izobere yotindiriyebwa. Ekinte kinta kucera kuyebwa. One day one time nkabani endegame to momuka ndukuzantungamo. Ntungamo ntunabe nintura kuko mukakara mitoma. Ungaja ngo embereke tabonire. Kasyo wire nkaza kurwo muka sister wanje yandeba nare yara. Kuyarizire cyanshasha nyonkanye. Cyanshasha munonga. Angembera yeke tabonire. Kuna cyo mahanda nijuke kinasugumuka nijuke mbera nijuka na sister wanje icyabaho hati nyomwago kujya nkancira nkoro sigaze ruto kandi iyo myaka yanjye nkikume na mukaga ati nanyomwago kugira ngo unyegumye ngere ntikanje neze kureba nanye nkarra karro mwana ndi kutambura narra ndi kutambura kuna kinkara najya nturanga no wereba iki ni wakitandika kunkanyendo cyo marire kandi for your information nyonja kumusima munonga mazimariyo nakina hari munakitika okay babari oyine mukazi apana umukazi tomwine timwine mazima embere ya singo no gitambuzo utakando serebo embere yote yangwi ino box wagiza muno basano kutabuko mutwe rero nka TikTok aho mwenu tingo batandikire kusindikira bwa nuduzi tubikabara mebyo kunkecha icyama no kwefuga ukamaye cyo rukwenda icyo takwenda ukacereka kunka byo mazima inbox yo mwe n'ikindi abana bajyango ngo wano kugura undi biraram kunka asigara no kugezesa kunka nyoti tinde singo tinyene wunyene kunka ndiya kunka tine wunkwenda at the end of the day. Okay, ubwo ni Mr very good kandi no twatubaretirira izuba on program age nani yati Mr very good babase kuba no sibura kandi tubase kuba ntenda program ari Kore Media TV. Ndikongera kusibura nyenda kufutira karango kamwe ubwo umuntu kunda ize kumutera karango niza kumugambira ku inboxing ashashora karango ako Minister of Shoes muri Kampala nakwakora bari kunjwe kawe ko bari kumbisage nakunda ni kundura cyumwe Martin Fashion zaho mu kizimbe cyite cya Izevio muri Mbara niyo karango ko kashashore bari kunjwe kawe bari kunyereza ekindi ndikusibura nyonja kwakoraha abahagize banje bantumwe mwe bari kunkunda ati sininyo umwahora akabari yo mucaci yagera ati ninyo hamukama mwena kana buza mwenu wenko wenu arono mukikura akabari yo mucaci yagera ati monterere cyeshongoro cya ebiza so kubagiye kuronde baronde cyeshongoro cyababura kunkana nagarike niza kucubagambira kunkana cyo yahine cyabe nageze kumanyisa ibyo nebiza abantu so mwarebe indoho ibyo kuba ninyegwire bideya ninyegura ki ibyo nebiza nkahi aha nebiza abantu umukekora kajya tumaze ibi mukorebe byo yate nebiza ngunenke ati byo nemukorebe bikore bikubaho byo nebikumbaho nebiza nkahi so atana nyebintu binza nabakunda nabendeze birungi mwongere kufollowinga Kore Media mwongere kunda MC Mashwenko ngenda konje natera nakarango ka Bright AB Bright AB no mweshongozo wa mani mwongere kumufollowinga mo downloading ebyeshongoro bye kandi mwamutakwenda nshakuru kutura kitwaze by the way aha utaka hendere haroho abundebereho iwe nokora very good hava ndebereho ndisho na yeta very bad hariyo ndisho mandebere atari kone ma very serious barumuka bange abo no barebo tomungire yo kuvuganya nyoti yo kuvugana nabo ngiyo no basindikira butumwa cyangwa ubutumwa bunku basindikira bongere ba pushing kuko na pushingere ruhanga yari umuhizo wabo icyo bakurana benda no baza kukikaho tinko barwana satimbine ho buzubu kureka nyonyenda kuba habura abo nkabo ukoze kubakoze so rume rurungi
ururimi rurungi ndukuretera abantu babura hantona kunka wayenda kugira ngo wano gamba ari bigambo bimbe nawurire tingo ndabwame ngumbe hurira yogu kunke bigambo birukwemangura mazimana bitera brand hansi no muntu mukuru yabana za no muntu yana kwa business ahora no gambe bigambo bikuru nindahira mazima garahanga takabasa kugikwereza kose bigambo birungi kose bigambo birungi umuntu nawafuna aho kutandikira ahasigara nimbendeze birungi abantu abakora abi inspiring bakijo media nimbendeze birungi kandi imbere onimo mukore mwenda munsinge no kunsinga Wabare mnonga kandi ubwo twatwinde Mr Very Good nuwo twatwinde izuba nuwo twatwaretire on program Kibozi na MC Masheko mugumari Nkole Media TV kandi mutakayebwa kubasa kuba imabine mikoro murunda bankore videography na nkore photography abone bakubasa kwakwatira mukoro gwawe akabaye kace bakafutira rebshani birungi kandi bakakwereza n'ikishani kirungi cyembaga mubakire bari amurembo rwambara batera nambo ya 0 na bibira na mwenda 00 ahasigara wase kwa no gamba nabo buri kimwe cyose kutambura kurungi munonga otherwise mugumeho mutakaragaho Nkole Media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati Nkole Media vira nkole